f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Florina Silvio, fizjoterapista b'passjoni kbira għal kitba. Fil-fatt ippubblikat kodba ta' ġeneri differenti. Florina voċifera ħafna dwar l-importanza li l-ġenerazzjoni l-ġdida lill-uliedna nimbtu fihom l-imħabba għal kodba u kif l-eżempju ikaxkar. Florina mhix Maltija però titkellem Malti tajjeb ħafna. U fil-fatt interessanti t-teknika tagħha kif kienet titgħallem kliem bil-Malti ta' kuljum. Il-lejla nisimgħu id-dettalji. Niltaqgħu ma' Florina minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Sara tat-tajba u nilqakom għal Prime Time illum l-10 ta' Jannar nipprepara l-aħħar ftit affarijiet għal meta jiġu il-mistiedna jiltaqgħu miegħi. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi, kull ma tridu tagħmlu huwa li tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi ownbonnici.tv u hemmhekk ħassibu video bid-dettalji kollha biex tippreparaw dak li qed nipprepara għal-mistiedna tiegħi. Kont qed ngħidilkom li llum huwa l-10 ta' Jannar bħallum xahar inkunu qegħdin ingawdu festa pubblika, l-festa ta' San Pawl. Aħbar tajba l dawk li jħobbu l-long weekends għax San Pawl se taqa' il-ġimgħa u għalhekk ħajkonna ċans ingawdu weekend ta' 3 ijiem. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistiedna tiegħi. Tħobb il-kuluri, tħobb il-mużika allegruża u temmen li l-arti u l-kreattività ittija l-ispirtu u l-enerġija għal-ħajja. Nilqa' miegħi lil Florina Silvio. Hello Florina, kif inti? Jena, all right. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina tiegħi. Grazzi wkoll. Happy New Year. Happy Alla New volja Year jabdew ukoll. il-festi, imma xorta waħda nawguraw il-festi tajba, nugos li qed nerġgħu niltaqgħu. Same here. Ħammur lura f'posti jiena biex inkun nista' noħodlok id-dettalji Flor. Ħalli mill-ewwel nibdew il-konversazzjoni tagħna l-qajtek b'naqra mużika allegruża kif tħobbin. Thank you. Tini enerġija ħafna. Enerġija tajba, le? Tajba. Flor, għandi bżonn id-dettalji, isem ikun jom? Florina Silvio. Florina Silvio. Data ta' twelid? Oh, 2282. Tliet ġimgħat oħra mela għandek il-birthday. Nella, dal-wad. Happy birthday bil-qoddim. Fejn inti mwilda, Flor? Libja. Mwilda l-Libja. Residenti? Zejtun. Professjoni? Fizjoterapista. Flor, kemm ilek tgħix Malta issa? U ili meta kelli 16 years, so iktar minn 20 sena issa. U bħala fizjoterapista f'liema qasam tispeċjalizza? Jiena graduajt minn fizjoterapija in 2005 u kon naħdem sptarijiet differenti. U mbagħad jiena I chose Zemmit Club u Caring Greg, specializing fil-nies għandhom età għax għandkom bżonn iktar paċenzja. Flor, tiddeskrivi kif grazzi għal professjoni tiegħek, grazzi għal fizjoterapija tal-lim titkellem bil-Malti. Ovvja, iva, għax meta bidejt naħdem fil-sptar, meta kont studenta, jiena mort fil-sala bħala studenta fizjoterapista. U nipprova tkellem ma' pazjenti bil-Ingliż, imma meta xi ħadd ma toħossux sewwa u toħossu batut, m'għandhomx aptit nitkellmu lingwa differenti. So jiena rajtu that hemm naqra language barrier bejnietna. So jiena provajt learn ċertu kliem. Bonġu, kif inti, jiena Florina, x'ismek. U mbagħad meta nrid tkun nagħmel l-exercises ma' pazjenti, il-kliem olli jdejk il-fuq, isħol,
dak il-qoddim insiġu, dawk vera diffiċli because sentenzi twili. U ħafna klim differenti. ħafna klim diffiċli. So jiena bdejt, nibda saqsi ftit mlemullaw bil-Ingliż, bil-Malti, il-namil il-assessment tiegħi. Mbagħad meta tinkru tagħmel il-exercises kun ngħidilhom għamil pali. So kon nagħmel hekk, għamil pali. Għal nifsil ġewwa, for example. Biex ovvjament tevita li tkun trid klim ġodda. Però Flora, l-anzjani konti gustom li meta inti kont tagħmel sforz biex tkellimhom bil-Malti, u ma kienu jagħmlu sforz ukoll. Ukoll. At that time mhux ma nies bil-eta kun naħdem ma' kulħadd. So kulħadd anke nies kellu 30s u meta naraw jiena nipprova bil-Malti anke huma mbagħad tieni ċertu klim kuljum u jiena kun nikteb like x'inhu dis isħol. Ħa nikteb, okay. Kun nikteb kollox bil-bajrom from my uniform u nikteb f'idejja mbagħad mur naħsel idejja fejn mar dak il-klim, you know? Ġifieri kont bat istudja sakemm tiġi biex taħsel idejk imbagħad. Mbagħad next day mur lura u nasaqsi li lura lilhom xi dak il-kelma u anka l-frażi like runu, kutu runu fil-butu. Yes, exactly. Runu fil-butu, exactly. Flor, nixtieq nitkellmu naqra dwar il-kodba tiegħek, l-ewwel kodba li ppubblikajt. Pratikament f'idejja hekk għandi l-ewwel żewġ kodba tiegħek ta' tfal. Yes. Meta bdejt tiktibhom daw il-kodba, ma kellikx idea jew ma kienitx il-mira tiegħek li tippubblikhom, le? No, jiena kitibtu mal-tifel tiegħi. Għandi tifel issa bħalillum għandu 11 years old. Meta kitibtum dawk il-ktib, he was in kinder 1, kellu 2.5 going on to 3. U kellu ċertu klim, basic klim, you know, simple one. Like the first one is the pin, the tin, bin. U jiena kon nikteb għaliju. So, storja to understand that vera jifhem to read them. But when he reads, he used to clap his hands, and I said, tayyeb, mela he's enjoying them. But I grabbed 2 of them, u saqsejt il-publishers jekk xi ħadd, u 2 minn 2, iva, nippubblikaw daw. U publikajthom. Flor, titkellem ħafna dwar l-importanza li aħna l-adulti fil-ġenerazzjoni żgħira nimbtu fihom imħabba l-kodba. Temmen ħafna li anke jekk ma jridux il-kodba, xorta waħda tibqa' Xorta tihom kodba. Għaliex, Flor? Għax jien naħseb, like, il-kodba, it's very opens up il-immaginazzjoni tal-nies. Meta it-tfal tara l-kodba, they have, you know, trid tuża their imagination, all right? So you need to imagine what's happening in the book. Dispandi il-vocablarja, anka creative imagination, anka klim ġodda u anka kif titkellem u tuża ċertu frażi. U dejjem tgħid Flor, inti l-eżempju jkaxkar. Il-eżempju kaxkar, jekk jiena noqgħod bil-qiegħda bil-mobile, it-tifel tiegħi ma ndurrihom mbagħad bil-ktieb. So jiena you need to set an example. So jiena dejjem bil-kodba għajdar, anke jekk ma narax, and I hide my mobile underneath, you know. But it-tifel, he's seeing that għandi kodba, u t-tifel meta kellu żgħir dejjem kont tiegħu ħafna kodba. And when he used to pray before going to bed, he used to say, "Thank you, Jesus, for all these books." Għax kien fatt li ovvjament kien iħossu vera gburi bih. Flor, fatt interessanti dwar dawn l-ewwel żewġ pubblikazzjonijiet tiegħek huwa li l-karattri tal-kodba huma vera ta' test tiegħek. Iva. X'kien jisimhom fakkarni? So għandi 3 atatis jiena. Waħda Diego fil-ewwel kodba, Pinentin. So dak Diego, jekk inti tifta tara l-viċċ ta' Diego. Issa Diego he was very old, so he's passed away now. Ħallena, exactly. And other 2 are Dana. Dana isa the cat on the mats because it's lighter color cat. And the last one is Donut, which is replacement, not replacement. I mean, we can never have replacement. She came after Diego left. Donut is ginger in color, and she's in the last book now. Flora, laqdin hawnhekk, ma nistgħux nitkellmu fuq il-fatt li din is-sena bdejta bil-kbir, pubblikazzjoni ġdida li qiegħda f'idejja u hekk. Hekk 50 kliem kif tiddiskrivija dil-pubblikazzjoni għat-tfal, Flor? Okay, jiena nħobb nikteb ħafna stejjer. And jiena ukoll fizjoterapista.
So I like educational books or anka books bil-morals in the end, something that children can learn. Here I combined it together, il-fizjoterapija u reading. So il-ktib huwa fuq il-nanna, il-ktib huwa l-main character is-tifel tiegħi, Zek, fil-ktib. So as if he's narrating the story, his nanna fell down, and nanna waqajt u kissirt il-qadma tal-ħibbon u kella tmur isptar u xi trijun tagħmel operazzjoni u affarijiet. Issa it's the first time il-ktib huwa fil-lingwi differenti. Eżatt, kont se ngħidlek dal-fatt, qed ninnota li huwa b'żewġ lingwi. Exactly. Għandi naħa waħda bil-Ingliż il-storja tiegħi u naħa tal-oħra bil-Malti adattament, forsi, mux adattament, bi kollega tiegħi Dr. Peter Ferry. Biex hekk inkunu qegħdin nolqtu pratikament iż-żewġ lingwi wkoll, ġifieri bl-istess ktieb li tfal ħadkun qiegħed taqra magħhom kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż li huwa fatt ħelu ħafna. Flor, jiena vera ħadd gost li ġejt tiltaqa' miegħi, però qabel ma nitilqu llejla, apparti milli nerġa' ngħidlek proset tal-pubblikazzjoni ġdida, ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-fatt li dan l-aħħar xhur batt esperimenta bil-pittura. Iva, wkoll. L-art qiegħda fil-familja però inti le Flor? Yes. Il-ħija u oħti huma mhux artist, but huma toħobbu talenti ħafna u artist. Il-ħija tiegħi mort anke skola tal-art u jiena kont naraw lilhom biss qatt spinġejt, imma issa għandi 40 u bdejt il-pinġi, bdejt like self-portraits, Pero tħobb ħafna l-kuluri, Flor. I love colors, yes. I'll draw myself yellow, like Simpsons, or my hair orange or pink, or blue eyes or purple eyes, nħobb kuluri. U Flor tiddeskrivi kif l-art il-pittura huwa passatemp tiegħek li tista' tagħmlu f'kull ħin tal-ġurnata. Exactly. U għal-kwit waħdek. Għal-kwit waħdi. Only bil-qatatis ħidejja. U ma jawraw lili u jena pinġi bil-mod. U mux l-ewwel darba li għodu jippużawlek ukoll. Mela. Zajra, donut, il-ġinġerija, she poses, hu ritratti raj, u pinġili. U literalment, palek hemmhekk sakemm tlest il-pittura kollha. She falls asleep, ukoll. Flor, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Thank you so much, grazzi inti li stednejtni. Napprezza ħafna li sibt il-ħin, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Ħatitlaq minn hawnhekk b'ħafna tom it-tajbin, grazzi għal Yogiti. Fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa ta' tejjed differenti. Grazzi għal Fior di Vita li ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' Fior di Vita biex tagħmel cheese platter perfett kif ukoll ħafna vitamini berokka biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas ħaninspirawk sabiex din is-sena tipprepara ħafna riċetti bnini flimkien ma' Sera Bajjada bi ktieb interessanti għal naqra healthy diet kif jgħidula bl-Ingliż. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, prime time ħajkompli dal-waqt. Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita. If it's bacon, it's Fior di Vita. Total Tools. Super on quality, super on price. Tool set komplut. Seba' kxaxen b'162 biċċa għodda għal prezz ta' €780. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopomima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopomima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Minna ftit ieħor ħanilabu kontra 30 sekonda, però qabel infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Purina Proplan. Jekk għandkom kelb jew qattu sid-dar irridu narawhom f'ritratti bit-tema il-Karnival. Il-Karnival ta' Malta ħajjirtorna bil-kbir minna ftit tal-ġimgħa oħra u intom tistgħu tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni b'dik it-tema. Qed nistenna ir-ritratti tagħkom. Issa wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda għandu valur ta' 195 euro. Dak il-valur mhuwiex fiss għax la darba jintażel. Is-set ta' domandi mill-ewwel ħajnbidel. Hemm xi ħadd fuq il-linja les biex jilgħab is-sera tat-tajba minn hemm. Hello, Sabrina. Sabrina, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10? Set numru 3. Is-set numru 3. Sabrina, bl-għażla tiegħek. U bis-set numru 3 l-jackpot ser jiżdied b'10 euro. Efhem, stajna żednieh b'naqri iktar imma ħjar 10 żejda milli 10 inqas. Biżna l-200 euro, għandek ċans terbaħ 205 euro fi flus cash. Il-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Awguri. 3, 2, 1. Ikel Malti jistgħu jkunu tal-piżelli jew anke tal-irkotta jibdew bil-pep. Pastizzi. Proset. F'liema sena mietet ir-Reġina Elisabetta II. Naqqas 8 minn 20. Proset. Ġobon Parmigian joriġina minn liema pajjiż? Italja. Proset. Kemm il-litra nsibu fl-alfabet Malti? U l-ħin jiskadu il-5 risposti tajbin ma ġewx. Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita. If it's bacon, it's Fior di Vita. Ir-Reġina Elisabetta II mietet fis-sena 2022. Dik kienet risposta oħra li bdejt nistenna mingħand il-parteċipant li tkellimna ftit tas-sekondi miegħu ilu. Is-sera tat-tajba minn hemm? Karla. Karla, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10? Numru 8. Is-set numru 8. Bl-għażla tiegħek Karla u bis-set numru 8 l-jackpot ser jiżdied b'5 euro. Tlajna l-210. Idej ħibsin in-notare qiegħed għadhom kemm jgħaddu l-festi tal-miliet u naħseb qed iħossu li nafaq iż-żejjed. Il-30 sekonda tiegħek Karla ħajjitilqu issa. Awguri. 3, 2, 1. Liema frotta normalment għandha konnessjoni ma' Adamu u Eva? Tuffiħa. L-isem ta' kospikwa huwa mogħti lill-belt Maltija, l-belt ta' Isla jew il-belt ta' Bormla? Bormla. Proset. Naqqas nofs tużana minn 13. 7. Proset. Jintlibes mal-qatt biex iżomm il-qalziet jibda biċ-ċe. Cinturin. Proset. Il-belt ta' Kuala Lumpur insibuha fl-Afrika, veru jew falsa? Għal-waħda ħasra. Għal-waħda Karla, le Kuala Lumpur ma nsibuhiex fl-Afrika, anzi nsibuha fl-Asja. Ma waslitx il-5 risposta tajba u l-jackpot jiqpa' hawnhekk. Ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin. Irreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek permezz ta' SMS fuq in-numru 50612100. Jien ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-8 fuq l-istazzjon favorit tagħkom. L-istazzjon 1. Sa dan it-tant nixtieqilkom il-lejl tajjeb u s-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.